Maanyaw siya, Senator Bam Aquino, king gobyerno na pasiknangan ing pamagsadya laban kareng sakuna at kalamidad king bansa kapamilataning science and technology. Agpangkang Aquino, kailangan niyang pasibayong ponduan ing Project NOAA on Nationwide Operational Assessment of Hazards at suportan na ring Filipino scientist bang makabuong moderno at epektibong solusyon king problema ning albug at aliwapang kalamidad. Bilang chairman ning Senate Committee on Science and Technology at Vice Chairperson ng Senate Finance Committee, dinikdik ng Aquino na dapat ariyana ing pamagleleng pondo kareng questionable at epektibong flood control projects. Bagkus, pinanukala na ing pag-redirect ning pondo papunta kareng programang apatunayang epektibo kalupanan ning Project NOAA, mangrove reforestation, watershed rehabilitation at urban planning kareng flood-prone areas. Gamitin natin yung Project NOAA, kung ano ba yung mga lugar na talagang flood-prone at sana dun mapunta yung flood control budget. Ingkulait ning senador, makatukiya king serye da rin kalamidad kapilan pa mo, kabilang na ing ayun ating matinding albug king Visayas, pauli ning bagyong Tino, ating threat ning bagyong Uwan, king Northern at Central Luzon. Dinikdik ng Aquino na nung suportan la ring local scientists at ring eksperto, ay wasan ing paulit-ulit akasiran at gastos king rehabilitasyon na sangkan da ring kalamidad. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.